Ya. Iya, Bunda. Mencet sosis. Woi, pasca bangsa. Ih, pokoknya kalau ayah belum dapat hutang, ayah jangan pulang dulu atuh. Ya udah, ayo cari lagi. Ya udah cepet. Gua rese nyari kutang mah. Segala make kutang, percobaan gi. Mah. Setan. Gak ada yang mau tukang kutang bikin ketibu. Sialan. Buset, Pak Haji ngising. Main ceret deh. Woi, sasi nudokar. Lepas ya, akan tetes ya. Woi, siapan? Waduh. Aduh. Woi, kabur ya. Ih, kuper. Woi, kenceng setan. Aduh, sang deh. Woi, nak kabur ya. Set, cepet amat tuh budak. Sial, yang kering ngunah-ngunah ngising ge. Gak ada. Wah, bebelepet tuh aing. Loh. Sial, tak boncel. Aja. Terasih tuh aing. Sial, bocil. Kutang, Naon nih maksudnya? kutang, anyar, Si jalan kutang lo. kutang, gede, Ih, naon sih? Ah, kutang, gua entah make kutang. Ih, goblok. Aing pamajikan teu boga mun dibikeun mah. Ih. Tapi bagus tah budak aya kadaek jualan kutang. Oh, gitulah. Daripada malingan kebon aing bae. lah pan kamari orang di udah budak yuk Pak Haji, orang jailan yuk, nyada sok liat dia, sok liat dia, ayo, Ya, saya capek jasa pagawean. Komeng yuk. Pira aku gering di bayi teken asup. ampun, orang tuh bukan naon, ampun, Kunaon tahu lu? ampun, Pak Haji tolongan. Tolong begal. Lah, gas, gas kabur, berhasil, berhasil, pokoknya gas lah. Lepas ya, Pak Haji. Nyari kutang kemana dirinya? Namun aing jan menang kutang mah aing can dibere balik aing. Bisa besno ya aing. Ampun, Ma. Ai, orang tahu lu. Pan, enggak di depan begal, Pan. Waduh, begal. Ih. Hah, karak begal. Macan ke lulu aing. Alah. Halo. Pan, pulang ke dia ke Pak. Begal. Ah, sekarang begal mana? Ih, pun siapa? Wah, sering ngerjain aja. Entah. Oh, siap. Maaf. Buset. Kebuk tuh sia. Semakin kamar ditipu ku sia, aku tahu salah. Entah. Kurang tuh budak. Irfan aja. Sia tadi lain pae ka tembak. Bang Pak Haji, ini mau ngerjain sia. Waduh, gede jadi setan. Ngerjain aing sia. Aduh.
Woi, sia ngerjain aing. Ya ada. Sige Poncel, tadi ngerjain aing sia. Woi, orang sia. Oh, Meng. Cager tanya nak. Meng. Woi, Meng, tangguhan. Pak Haji. Cager sia. Banget sih atas pelesiran. Orang aing gering. Ke pelesiran. Aduh, poho aing. Siang geus cager. Oh. Cager, alhamdulillah, Ji. Oh, syukur atuh. Heeh, Ji. Sia, aing gering tadi tong-tong acan ku sia, Ji. Banget sia. Aing geus ka imah sia. Aya tulisan eta tah. Tek modar. Aing sieun atuh. Pan malah ngadoakeun aing gering deui, Ji. Banget sia ngadoakeun. Geus lah, geus. Urang ka kebon. Ayo. Oh, ayo tuh, Ji. Gara-gara sia gering, Meng. Batur mah geus panen, urang katinggalan. Kutang. Ayo Pak Haji. Sini. Kutang. Oi. Halo, ini saya di itu. Kutang. Ih, aku jadi bingung. Ya calo lain sih. Oi, calo lain. 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 Terus ya saha? Culo. Culo. Itu calo. Ya culo. Pusing. Kutang. Lah. Tapi ini bener tuh. Ya salah deh cara ke kamari. Sakti. Sakti. Kutangnya sakti. Lah, aku saya ngomong deh. Calo. Culo. Non disi. Bayar. Nggak utang lain. Oh. Sosina yang benang oge kutang. Apa jasa ini? On. Kejuk. Yang dengan kegiatan negatif kemana deh lo ya? Ayo kemana baik lah orang mah. Tangannya. Oi. Nyakal kutang. Gede jasa. Tapi banget. Ini bagus enggak ya? Cobain dulu sama bunda pas enggak. Ya udah, cobain dulu ya. Ya. Ayah, gimana ini? Wih, gede, mantap. Wah! Gede jasa lo. Pan yang nyakal tuh. Aman yang meren. Setik mah. Woi, Mas Dau, ngintip ya. Awas ya. Wait,